Sviraj! Sviraj! Mali! Gašo! Sviraj! Ne znam, stvarno, ovo je strašno i ovo je žalostno i moglo bi se samo plakati, ništa više kad se pogleda na ovoliko selo i na ovoliko učenika. A moje dijete sigurno u školu u Županju neće ići, pa neka i Fula ovu godinu neće dalje ići, neće dalje, ako ne može ovdje onda neće ni dalje, pa neka razmišlja, a kako puno roditelja isto razmišlja. Osim tog straha, što vas još frustrira u toj situaciji? Pa frustrira me što se to u biti sve imam osjećaj, neću 100% kušenju, prepucavanja i da je sve to i počelo preko politike. Jer kad je počelo prije 6 godina, ja sam imala sada su bila prepucavanja gdje će se sportska nagraditi. Znači, bile su dvije akcije. U vijeću roditelja su bile dvije struje politike koje su se kosile gdje će se graditi. Evo, gdje se počelo, tu se i zapelo. I nemam šta drugo reći. Može samo vaš ime? Ana Herceg. Hvala. Hvala vama. Branka, a? Nemoj to, Branka. Ali mi čekamo da ti Gorana dobijemo hranu. Mi ćemo sad biti u školu. Škola puka. Šta ćemo sada? Kuće je ta javna djeca. Kažem, to je bila nada, bila je veselje u selu kad se počelo to raditi. Kako se vi sad škola? Pa žalostno je to. To je žalostno što smo imali sve, a danas nemamo više ništa. Imali smo sve. Evo tako, danas se čekalo se kao sunce doći. Pozdravlja vas Teja. Teja vas gleda. Hvala Bogu, računalo se doći dvorana, imat će djeca ti neće ići preko ceste. Svaki mona čekaš čije će dijete pokazati. I djeca ima veću mogućnost za sportove. Mi imamo tu samo nogomet, ništa više, ni košarke, ni rukomet, nemaš ništa. A kamo gimnastika, tako neki drugi sportovi, pa nismo mi baš zadnji a zadnji ispada, znači Sva sramota je to. Oko nas imaju sportske dvorane, mala sela, gdje 500 stanovnika imaju dvorane. A Babina Greda sa 4000-4,5 nema dvorane, žalost. Naši 350 djece moraju igrati tu na livadi, htjeli smo igrati. Bilo je na neki dan 400 nešto. Za Njemačko Kako ste rekli da je bilo 6.500, danas ima prije rata 6.500? 6.500 imali smo i sada imamo negdje bilo je zadnji popis 3,5. Pa da, ali po nekakvim sadašnjim razmišljanjima da ne si imali 2800. Svi su ostali u Njemačku. Otišlo u zadnje vrijeme su jedno 3 rada. Teško to sada nećemo reći. To treba razgovarati za ravnateljika, morate znati. Ali da ne nagađamo, ali... Jako puno žao. Djeca ovo što je bilo što nemaju perspektive, nema ništa, nemaju gdje. Puno su cijeli. Evo, snimite tu ispred crkve, livadu, pogledajte.
50 godina. Dobro, ja sam vas njatila. Nije ti to baš tako. Je, ona sam bojala. Čekam to zgodiš što sve jako dobro. A što vi snimate? Pa za Bavarice koji ne mogu biti tu uživo prenos preko Facebooka. Jeste roditelji ili šta? Ja sam podrška. Hvala vam. Da, pa dobro. Luca ne može, ona ne čekuje. Uglavnom, to ti je to. Nadamo sad. Hvala vam podršci. Još jedan duhansko da zapali. Još uvijek. 23 luđaka. Dobro ima, ali nisam nemam duhana. Hvala. Snimali su te slike. Bravo! On mi rekao da sad ne bojite. Super! Ovo je izvođač radova. Hvala vam podršci. Kako je? Pozdravite Babina Greda grupu, ovo je za njih uživo. Ima 24 sad koji prate, nestalo im posla. Za Babina Greda ekipu koja ne može biti ovdje, oni gledaju sad ovako odmah direktno, ne moraju čekati vijesti, odmah sve direktno. Možete im mahati. Ajde, Duna, isad, pa ti A šta ću reći? Šta će me pitati? reci. Pa pitate sve normalno, Marijana. Pa pitate. Koji je razlog i to? Sad pomenite glava susjednička, nemojte molim vas. Hvala vam na podršci što ste došli i to je super. Mogu vam to samo reći. A ima ko treba pričati, koji su trebali reći što su rekli i tako to. Glavno da smo mi tu, smo izašli. Ona je popila kao vodu.
Sad si uživo u Babina Greda grupi. Sad si uživo u Babina Greda grupa. Gleda streaming. Najzanimljivija je sa babogredskim naglaskom na čuškama. Moram bježati, ovo se čuška. Zahvaćite glavu i tako. This, that, Liz. Aj, Čika Đoko je podršku dao. Čika Đoko je dao podršku. Ja sam izvođač radova. Aha, a ti si izvođač radova? Evo sad malo uživo ide odmah direktno na Facebook za ekipu koja ne može doći na prosvjed, ali eto, gledaju nas. Evo, sad 30 broja. O, dobro je. Ja vidim da ti tamo, kako je ono sad kapica, ja imam... Man daše neće gaša da nosi s njima dali. Imamo podjevanje. Kaže mlada, ja ne pravim. Da. Ti moram, kaže, da su na sladove već da se smije. Baš ona najviše gašuje da svega to smije. Vidi to. Dobro, treba je doći svako ko ima osjetljivost na nepravdu. U šalu ga spazi. U šalu ga spazi. Ona je bila tamo. Tamo ona bila nekako, ne znam da su je. Ja pošao na zadnje, pa nam se biciklo moj pokvario. Pa se vratim nazad, rekao da stalo goriva Marka upravlja. Ovo je džabe. Televizija. Televizija sve rekla, ja još uvijek snijam za ekipu kao, ne može biti tu, ali gledaju od 29 sad. Na Facebooku. A ništa. Organizirali smo se, što smo mogli. Dati od sebe. Više ne šede dužnosti. Ne ide. Može biti sva. Može biti sva. Neke organizacije. Knjižice više nisu, to je bilo nekada. Sad je to sve online, pribilježite i tako. Sve online pribilježite. Trebno danas znam pojma. Hoće još malo poguljati, već mi nije ni zanimljivo ni držati. Pa to smo mi njih i ovoga angažirali, a prijavili županije, policije da sve poslije.
Može, još uvijek ide. Još uvijek ide. Gdje su oni pametni, koji uvijek pametuju preko fejsa, koji imaju dugačke jezičine? Gdje su oni sad? Evo, još jedno vas gleda, vjerojatno ti koji nisu mogli doći. Pa vjerovatno, eto, ajde vi lajavi, dođite vamo. Samo dođite. Gdje su svi? Svaka čast. Roditelji ne ustanemo i ne naučimo svoju djecu da je red da se pobune za ono što nije red. Zašto da se šuti od pamtivijeka, od Turaka pa nadalje, šutite, bit će bolje, šutite, bit će bolje. Nema bolje dok sami se. I ja želim i svojoj djeci poručiti na taj način. Ne kažu ti nije u redu, neka će Tako čaš Gorice, makni za grupu Babina Greda na fejsu, uživo prenos. A što se ovdje nalazi? Ovdje je nešto angažirana igre na nesreću. Najprije na nesreću, ali evo ga. Jedan dan da se došli, jedan dan. Ja svaki dan radim. Koliko se da više u policiji, onda su bili, ali sad je ovo